Šta bi se zapravo desilo da Sjedinjene države i Iran uđu u otvoreni rat? U narednim minutima zaronećemo u jednu, prilično zastrašujuću, ali i ključnu analizu baš tog scenarija, i to kroz prizmu teorije igara. Ovo nije puko nagađanje, već strateško predviđanje zasnovano na predavanju profesora Ing Hjugina. U redu, da počnemo odmah sa ovim moćnim citatom koji savršeno postavlja scenu. Ova profesorova izjava nije hiperbola, ona samo naglašava koliki su zapravo ulozi u ovom hipotetičkom sukobu. Ovdje se ne radi samo o nekom regionalnom ratu, već o događaju koji ima potencijal da potpuno preoblikuje čitav svetski poredak. A čovjek koji stoji iza ove analize je profesor Ing Hjugin. Njegov rad na kanalu Predictive History koristi teoriju igara kako bi nam pomogao da shvatimo te složene geopolitičke situacije i da predvidimo moguće ishode. Danas ćemo dakle razložiti njegovu analizu korak po korak. Evo i kratke mape puta za današnju priču. Prvo pogledat ćemo kako bi sukob uopšte počeo, zatim analizirat ćemo iranski asimetrični odgovor, potom američki plan da slomi Iran iznutra. Uporedit ćemo dve potpuno suprotne vizije krajnje igre i na samom kraju vidjet ćemo zašto bi ovaj sukob mogao da povuče čitav svet za sobom u ponor. Dakle, kako počinje nešto ovako katastrofalno? Pa prema ovoj teoriji ne počinje sporo. Počinje jednim brzim, odlučnim i smrtonosnim udarom. Sve dakle kreće američko-izraelskim udarom odsecanja glave koji cilja nikog drugog do samog vrhovnog vođe Irana. Ali, pazite sad, ovdje leži ključna razlika u percepciji. Dok bi Zapad to video kao nekakvu taktičku pobedu, za Irance je to nešto sasvim drugo. Smrt vođe postaje mučeništvo, najviša žrtva koja ne demorališe, već upravo suprotno, ujedinjuje i pokreće narod na sveti rat, džihad. U tom trenutku sukob prestaje da bude politički i postaje duboko religijski. Iran odlično zna da ne može da pobedi Ameriku u konvencionalnom ratu. Zato i ne pokušava da igra po američkim pravilima. Umjesto toga bira sopstveno bojno polje, ono gde njegove prednosti dolaze do izražaja. To je sama suština asimetričnog ratovanja. Ovaj prikaz ilustruje samu srž te asimetrije. Iran je planinska tvrđava, idealna za skrivanje raketnih sistema i baza za dronove. Nasuprot tome, američki saveznici u zalivu su ravne, otvorene pustinje. Njihova vitalna infrastruktura, naftna polja, luke, gradovi, sve je potpuno izloženo i gotovo ga je nemoguće odbraniti. Znači, Iran neće direktno napasti američku flotu. Umjesto toga, gađaće ono što je Amerikancima najvažnije u regionu. Njihove baze, ali i ekonomsku kičmu njihovih saveznika. Udari na naftna polja zaustavljaju protok novca. Udari na postrojenja za desalinizaciju, što je možda i najstrašnije, prete da ostave milione ljudi bez pijaće vode. A napad na Dubai, to uništava iluziju sigurnosti i praktično ga ubija kao globalni finansijski centar. A onda dolazimo do glavnog aduta Ormuskog Moreuza. Ovo nije samo neki Moreus, ovo je bukvalno grlo globalne ekonomije. Iran ne mora čak ni da ga potpuno zatvori. Dovoljno je da ga učini previše opasnim za plovidbu. Time ne samo da prekida dotok 20% svetske nafte, već i doslovno izgladnjuje zalivske zemlje koje uvoze najveći deo hrane. Ali ključna poenta je ovo. Napad na protok nafte je direktan napad na temelje američke globalne moći, na sam sistem petrodolara. Ovaj grafikon savršeno pokazuje ekonomsku neodrživost ovog sukoba za Ameriku. Zamislite, Iran može da pošalje čitave rojeve dronova koji koštaju po $50.000. Da bi oborili samo jedan takav dron, Amerikanci moraju da ispale projektil koji košta i do nekoliko miliona dolara. To je rat iscrpljivanja u kojem Amerika, uprkos svom ogromnog bogatstvu, ekonomski krvari i dugoročno, jednostavno, ne može da pobedi. Pošto ni direktna vojna konfrontacija nije održiva, američko-izraelska strategija se prebacuje na dugoročni plan. Ako ne mogu da pobede Iran s polja, pokušat će da ga slome iznutra, gađajući njegove najveće slabosti. Pogledajte samo ovaj broj, 17.000%. To je nivo vodnog stresa u Dubaju, što znači da troše 170 puta više vode nego što njihovo okruženje prirodno može da proizvede. Ali ovo nije samo problem zaliva. I Iran ima ogroman problem sa vodom i to je njegova Ahilova peta. Američki plan je prema ovoj analizi brutalno jednostavan. Prvi korak, sistematski uništiti iransku vodnu infrastrukturu, jer kad izazovete nestašicu vode, izazivate haos i patnju. Drugi korak, iskoristiti taj haos da se rasplamsaju već postojeće etničke tenzije unutar samog Irana.
I ovo je krajnji cilj, kako ga predstavlja profesor Ing. Ne okupacija, ne promjena režima u klasičnom smislu, već potpuna fragmentacija Irana. Stvoriti nekoliko manjih, slabih, etnički definisanih državica koje će zauvek biti zaglavljene u međusobnim sukobima oko vode i drugih resursa i tako nikada više neće predstavljati pretnju. Sada kada znamo strateške ciljeve, hajde da ih direktno uporedimo, jer ovo nije samo borba za teritoriju, ovo je borba za dve potpuno različite vizije budućnosti čitavog regiona. Dakle, na jednoj strani američko-izraelski cilj je raspad Irana i stvaranje trajnog haosa koji bi osigurao njihovu dugoročnu dominaciju. Na drugoj strani, iranski cilj je podjednako ambiciozan. Iskoristiti rat da se ujedine svi šiti, da se zbace američki saveznici u regionu i da Iran postane neprikosnoveni lider islamskog sveta, stvarajući neku vrstu Pax Islamika ili islamskog mira pod njihovim vođstvom. Sukob ovako ogromnih ambicija i uloga, naravno, ne može ostati regionalan. Prebrzo bi se prelio i uvukao ostatak sveta, vodeći nas na samu ivicu globalne katastrofe. Evo i kako se to dešava. Evropa, koja je već odsečena od ruske energije, potpuno zavisi od nafte iz zaliva. Kolaps zaliva znači ekonomski kolaps Evrope, pa ona mora da interveniše. Rusija, sa druge strane, ne može da dozvoli da njen ključni saveznik, Iran, padne jer zna da je ona sledeća na redu. A Kina, iako bi možda ostala zvanično neutralna, ekonomski bi bila potpuno razorena, jer ogroman deo njene nafte dolazi upravo kroz taj Ormuski Moreus. I sve nas to dovodi do završnog pitanja koje lebdi nad celom ovom analizom. Kada obe strane imaju moć da potpuno unište ekonomski i socijalne temelje one druge, šta uopšte znači pobediti? Možda je u ovakvom sukobu jedini pravi poraz uopšte učestvovati u njemu. Hvala puno na pažnji. Ako vas zanimaju ovakve dubinske analize globalnih rizika, obavezno zapratite kanal Geopolitika u AI Minuti za još ovakvog sadržaja. I naravno, ako smatrate da je ova analiza bila korisna, pritisnite like i podelite je sa drugima. Vaša podrška nam zaista mnogo znači. Do sledećeg puta.